Nisi ljubomorna? Nisam. 100%? Da. Mogu li dobiti onda jedan poljubac? Neka ti ga da ona kurva što ti je lajkovala sliku. Ulazi žena uzrujena u apoteku. Dajte mi veću količinu arsena. Arsena? Čudi se apotekar. Šta će vam tako jak otrov? Muž me je prevario i želim da ga ubijem. Žao mi je, ali ja vam ga ne mogu prodati, čak i ako vas je muž prevario. Žena vadi fotografiju i pokazuje apotekaru. Na fotografiji je njen muž i apotekareva žena u kompromitujućoj pozi. Oprostite, gospođo, nisam znao da imate recept. Dolazi muž kući pijan ko letva. Na vratima ga sačeka besna žena. Pogledaj se, kako si se usvinjio, sav si ispovraćao. Muž vadi 20 € iz džep i kaže: Ma kum si ispovraćao na mene i dao mi 10 € za hemijsko čišćenje. Žena gleda u njega, gleda u pare i kaže: Budalo pijana, to je 20 €. A, da, malo mi se usruju gaći, kaže muž. Pričaju pećinski čovjek i njegova žena. Vidiš, ženo, ja sam prvi izmislio točak, bit ću poznat u istoriji. A žena kaže: dok si ti izmišljao točak, komšija je izmislio krevet. Žena mi je predložila da se igramo doktora, kako bismo poboljšali naš seksualni život. Eno je u hodniku, čeka već sati. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.